bugman ojimi iniji atangbete injeseleti ashishi me ni sana me shwa amepepele ya me piana ame shwa ejeme ka shwa no abote mukonomi ni efe tutwa ka ko ya keshi emie nhye ishika ewo ke ofe no kwekole ka twatue boye tutufa oba jemi won pafai osumula ashueshi wasumoni wakamishe ke kome femo ashia fine pa egmana wo ya shami movers and shakers international bishop blessing boy sham mane oboye mo to na keshi ni lepi ye mo miti astashi yo ni tashi plug tashi kusun di ko wo ko wa she bi na nu wa ke leje osofo ni bi pe eyo kusun ni bi we e kai na bunye wo masimo mo bi la keshi as we June July ni la ge se bi no abeti onu mo omo wa che benke wo mo wo le wo le sanjipi ne yo outstanding issues bi ye fo na solve because she still why you mo ko masimo ni no mo ke egbin e wo ma mi because no mo ke you me ko me bo le to masimo ni ewi no ko mo wo ni in 2026 na yi mo o ja plug yo anyemi me soloy kenyeme yi kehi ke teshimo nupa ife ke gulomo ke jase cheme ke mankra lo ife ke wohi ke ablade ke noba cheme ko blanyi ko blanta ife tin mimba nyomanye ni ji nyemo teshi plug se no follow le dagbine makeba ke nyemo se no follow le ni obanu ni bi ni yo manu en wo teshi afie eji afiko ni Israel bi e agbejuno ni wo yo ni ji afranga pa wo boke wa omo yi blemaku teshi afile ka ashie no fe ni papa aflanga fe baba na ba ashibu na ba na o papa no fe e ka la ko eska ko kiame ko ba je mapapa nwe ababa na ba ashibu osofu ehio mankra lo ehio doctors ehio mo fie mo ehio ismoni afine le nwe wakae wo chuchu beni wo hio wo afi no sofo ba anya ehi mo fie mo ba anya ehi evento mo bia ne awie ehi wo niji gbefan lo enyeba wo teshi mano don ko wo boat na twasi se eke enyeba teshi ko wo wuba eke enyeba owo taxi eke enyeba gbe papa eyife shika nya wo ko awo mama papa ni wo bu mini wo ba ko mama bu mama papa ni wo ba bu teshi afile agbala kante anu ko nyimi ke boye na agba je teshi afie wo no ba dumu no ko ba plale mi pa nye fa pepele somo mi jo sese ya afa jo sese ya abu jo e wonye me so beni wo ba inhine ba ni boy ba afata wo kante fa bemi kakla tu bemi tutwa bemi ye anu bemi ye agblato bemi kotoku ele nyemi kane ale nyemi kotoku port wale afranga pa wo fe tenye fe muko aganu ato na pepepe mukweka ho mukoyi ni keji ofe ni papa na ashibo pa ni papa ni no fe ni papa na ashibo nwe ka anu omi aso ebu nkono UFO ni bo ojiemi mi npa fa chamashi anfe tenke be fale she me ni sana me shwa amepepele ya me piana ame shwa ejeme ka shwa no abote mukonomi ni efe tutwa ka ko ya keshi emie nhye ishika ewo ke ofe no kwekole ka twatue boye tutufa oba jemi ka babu ko lo se bi e amayami shimi kuma ye ni ameyese na melenuko ni ame sheko ngai na me de baadi ababa mo ame kante ame ba gboi won pafai osumula ashueshi wasumoni wakamishe ke kome femo ashia fine pa ko ni mu mi bishop blessing boy mu ma ashie ko ja ke bugman ojimi iniji atangbete injeseleti ashishi ke wo shipa ni wono be na gbaba e wo waka shipa ni nomoba ko ni sese ya bu to be na ko ake wo mbawala ko ni wo bawala ko ni efefo ye twa ni o mani aba